Salams and welcome. Thank you for joining me in episode number 135 of the Afrikaans reading of the Quran, Die Heilige Quran, by Imam M.A. Baker. May Allah subhanahu wa ta'ala reward Imam Baker, reward the publishers of this book, the financiers, the sponsors, as well as the proofreaders, the editors, the layout designers, and so on. Ameen. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. In die naam van Allah, die barmhartige, die genadige. Episode 135. Hoofstuk 6, die groot vier. Surah number 6, Surah Al-An'am. Afdeling 18 van hoofstuk nummer 6, verbode voedsel. Sê, ek vind nie in dit wat aan my geopenbaar is, enig iets wat verbode is om te eet nie, met die uitsondering van dooie diere of lopende bloed of varkvleis, bacon, ham en daarvoor, right? Want dit is waarlik onrein, of dit wat sondig is omdat 'n ander naam as die van Allah daaroor uitgeroep is. Maar wie deur noodsaak gedryf word en nie begeer om die perke te oorskry nie, hy sal u Heer gewis vergewensgesind genadevol vind. En vir die Jode het ons verbied, elke dier wat kloue het, en ook die vet van die osse en skape het ons hulle verbied, behalwe wat hulle roei of ingewande dra, of wat met bene gemeng is. Dit was 'n straf wat ons hulle opgelê het, weens hulle opstandigheid, en ons is sekerlik opreg. Maar indien hulle 'n verloon, sê dan, julle Heer is die Heer van alomvattende barmhartigheid, en sy straf sal van die skuldige volk nie weggehou word nie. Hulle wat heidene is, sê, as Allah dit wou, sou ons vaders iets anders naas Allah aanbied het, nog sou ons enig iets onwetter verklaar het. Op dieselfde manier het diegene voor hulle die waarheid verwerp, totdat hulle ons straf gesmaak het. Sê, het julle enige kennis, sodat julle dit vir ons kan meedeel? Julle volg niks anders nie as vermoedens, en julle vertel net leuns. Sê, dan is die afdoende bewys Allah se. As hy dit wou, sou hy julle almal reggelê het. Sê, bring julle getuies wat kan getuig dat Allah dit verbied het. Indien hulle getuig dan nie saam met hulle nie, en volg nie die slegte neigings van hulle wat ons tekens verwerp en nie aan die hiernamaals glo nie, en wat afgode naas hulle Heer aanbied. That was 135, 136. Please join me in episode number 136 of Die Heilige Quran by Imam M.A. Baker, en onthou,
The Quran is the GPS. It's the GPS to find your way back to your Creator through the Sirat al-Mustaqim, right? Please get your copy today. Contact the IDM 031 304 6883, IPCI 031 306 0026 or 27, MJC 021 6844 606, Muhammad's Hardware 012 374 6102. And this copy where we are reading from, I got it from my friend Jones, Yunus Musadada from Musa's Insurance Brokers, who obtained the free copy from Muhammad's Hardware. Please remember to share, to subscribe to this channel, to follow, to leave your like and your comments. And remember that knowledge is light. So if you use your finger, just press the button and you get the sawab for sharing knowledge and putting light into the world of darkness. Stay well, look after yourself. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.